Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Ni mĩario ya hau kabere ya munini wa President Rigathi wa Gachagua. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila mahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu. Thutha wake kwirwo makeni na kuga ni ekirite mitego ya kunyitia aria mangienda kuingira thirikari-ini kuhitukira murango wa thutha, na President Ruto akiuga thirikari yake ndikugayanwo na mung'ethaniro, riu maundu makioneka gucenjia. Mimi nalala na jicho moja, ingine nalala ikiwa on, nafunga moja usiku, ile ingine nakaa kama torch. Nikisikia maneno nakimbia hapo kwa sababu hii serikali tulitafuta na shida mingi sana. Hakuna nusu mkate, hakuna handshake, hakuna hiyo borojo. Kurumirira mirurungano ya Gen Z iria atwaririirie President guteaniria maminista, riu mirugamo ino yao ikioneka kunyegenya na President kwamura atongoria a kiama kia ODM thirikari-ini yake. Deputy President no ginya amenye riu uria ego strategize tado strength yake yari riri andu aria matatusapotaga ri matire na space thiini wa thirikari itu, no rutha ici ni turona andu aria marumagia ri mena space na mena gati thiini wa metha. Ciuria cia niki kiratumite amwe macoke wira na angi maikio nja na President kwamura mung'ethaniro, ikiyumiria no kiuria kinene ni kia mutego wa Gachagua utanyitire mung'ethaniro na handu ha uguo kunyita amwe a kirima. Mitego yake yari ya kuhakikisha Raila ndanaingira thirikari. Riu tondu Raila niaingirire thirikari-ini ri mitego ya munyita na yanyita andu aria mari yake. Nikio ronire ona tugicokagiria irio ciracokirie Mount Kenya 6-7 kuri ite cirorire cia bata muno ta gite gia treasury. Gite gia treasury ni mondo ya bururi. Athathauria uteti makiuga kirima ni kienyenyie na mutongoria wakio agatindikiririo, indi ateti makiregana na mirugamo ino. Tutingigeithania na thaa ici agakoragwo ye ari oho kana agikenerera maundu maria marahanika maria matarimo endaga. Uguo no tuge ni mundu wi handu he kona. Andu akirima mamenyerere muno mwana une wao yo maciarire na magire kumurera nginya ndagika ya muico nginya akinyie haria ahagirire. Agikuyu ni magire gucoka ikinya rimwe thutha meyurie kuria mathiite na kuria marorete, tondu mangithaka mahota gukora mwena wa opposition. Kiuria kia haria uria uri na giturwa kinene muno thirikari-ini ari gikiaga anja muno riri thirikari iria atoire augite ni ta kambuni ina share yaramitio na kuingira mung'ethaniro. Na wa kirima kwina mugayukano uyu ri angikorwo guo niguo guguthie na mbere ri no tuone matikohota gukorwo mahararia na mwario mwe. Abekombe kurora ma minister maria maraheirwo ma Mount Kenya mutarorete kana ma PS mau ni megukorwo ma PS maria merungu rwao ni megucenjio kana ni mekurehwo angi mangiaga gucenjio hatire ite mwena cio tondu no aria marari kuo na ni aria mekiritwo matege andu aitu. Mimi mnanijua msimamo yangu ya kwamba watoto wakiwa wengi kuna wale kwanza ya kuangaliwa, si mnajua. Sasa huyu Felix ako pale ndio mwenye kuunganisha mawaya. Mambo yenu tumepanga. Ataramu makiuga maitho mari kuri munini wa President kuona kuria erekeirie kirima riu mung'ethaniro uingirite thirikari-ini. Nikuga ni anyitithanitie andu ake na andu ni atongoria, ni anyitithanitie atongoria ake sha andu ni muingi, ni anyitithanitie muingi wake sha angigicoka akorwo ena rucio rwa siasa arutite ku. Mundu ni akiragiriria ona maundu me moru ni undu wa ruriri ruria kuite na hathutha. Ona mutumia agikara mucii ona waku kana ona wakwa ndaikara gwako ni ura ndi mwega, aikaraga ni undu wa ciana iria nacio. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Ikua Wamboci.